Kidukhat kaseng hito seng kemi haka arphoi terik risau kila hiarsha sopian noston banit bu sentiu kan mau bu Rome umot sim Wycliffe haka lengku ngiyap ka balai pausau. Kidukhat jangka hito kila keren raikut da ka baong nishim ka jingkut jingmut ban bur ka nuksa bala pen i da upaim kumnu uyakun bat sya shitom na ka benta ka it kahima. Usim Wycliffe ubay i jengai, ubashlur, bat ubanur banyalek persya eka sorkar India, kabala pak soy jubor eki sim da kaba pen up deki ketang suloy, ban soy yaka IOA. Ngin amklet yaka jinglan ladi jeng pi pa im, bat yai pertu yaki mati jeng syakri ba pila ai. Upa im Wycliffe ula posni yaka rikasi balai lut, ngin pen urlong yaka. Ngin im ban kedau keti, hendai ban kedau lenti deki nong muna babha yaki khon samla kabri hinyau trap kila penkut. Ese bona pedang jengi menetip tan yu to Wycliffe sim ndrei bat ka ri India ka sokar India kala khen yu ku anti Indian dan yu to ri le pasha ya ka India hi bro koi re Wycliffe sim na pedang ka sang jengi khen yu ku ru slot ru start bo ru yele nam ta ka jing lai lu cho ka bri nyau trap bro koi ri bom chu pendam hakano kalan hakano kaliang Tengi na kasang ikan ya ka jingkran jungu na ka jingya inti jungu ka dei ka babyang baka kamdai ka balaj takadaw ngi na kasang ibut ya ka linti ka dustur jungu hakano kaliang buyat namar bangitip ba haka por kalong shwa ka menor ngitip ba ngi kasi ba penap tang suloy da tang suloy la penap tang bangin ya kongu bangin ya san barka IOA Ina kaliang ka hito sengpi di mata kasngi kilawan koi akan invest nom stone konwan ban bu yo usendio nakamta ka lengku sngiyap ka balai sau trong u pai im Wycliffe sim di ngi na kaliang ka hito kathong hi kalong ba nginbot kanuksan u kumba mo u la yakun nakamta ka ri ba kajai benreu ko jongi bat sibon ba mo la no senyang nakamta ka ri ba kajai benreu jongi tingi don kathong banginbot kanuksan u bat nakadinjat ko jong u